fo tapo inga le tunu ile ne o li tala mo la fa fonga mai tala to mo to no pa me ni sila ini tia mo fe utana inga sa o tonga fa to inga ke ena Simeon Brown le tu ilalo le ma tu mo te maori ma Pacifica e fa po isiati o le kana sol manava ta longa avela ngolango Tyson Fury le ava no mo Joseph Parker e fu swali champino langi al vasili fa ma ke to no pa fonga ya il fa le lino ne tala o tau nu dele pa mi ni sila Christopher Luxon in New Delhi in tia ina wa mali dia tu e lua mo amata ino tele no anga sa tonga fa to inga te fulu te sanga talo na fa ta tia mai ai o le for fulanga o le awina mai ai sina fa ma avenga mo Luxon pe atil kilo ia na for fulanga de timer fa to sina fa nga palota mo le tama wina le o se fe nga mai ni tia ina no fo inga mo o se pa mia ai o le awala mo le anga iluma fa ono bea ma awala fa fa ta pe a tiro se tulanga fa ta e pe ona ta wai e company nga seina ia o lo ta mafa ma le so povi o le dairy industry le sa fa ale tonu mo fo ta ia longo ile o foi li pot o se manu malo tele le mo ni sila o se awala ta o telefoi le amtai le fainga malanga mo fiutuna inga mo tama ainga a le temere o tonu foi le sui para mia ma le min ta o por vai fa po ni sila va vasa mane Winston Peters e America mo talanoanga male fainga malo a President Donald Trump i le vaso nei. O le solulu o le a fono ai ma le failo tusel stete Marco Rubio. Ali e Peters o le a talanoa ma le fainga malo ma le matala o le mafau ma sau niuni e whaalongo. E iene manato te le atsinga lua ngai au na whaia ai le mawhana whaatino i ne wha maunga o le whaapalopalo i tonu a onga i le tunu au. O ni sila e piro sili atu na maa o lunga whaatula ngana o le whaapalopalo i tonu a onga i atunu. E le leita maa ai ngamo po le OECD. E tusa ai ma le ripoti o le wafe ma le rufopaa. Ua mana o mi ai a onga e whaiani tong whainga e vao i ai ma matari atu. I whaapalopalo e bitai. E le ini le ripoti o ni whaamaumonga i aso uma e li putia ni matanga lue ngā wa onga. O le presidente o le sosia whaia onga le PPTA Chris Abercrombie. Ta ia longa le lei toa le News Talk ZB. E na tele o te i se whaamaumonga e whaia. Mai e tā wai, o le whaafita ole o iai, o a onga te tiuma e tofulawa, ma lato whaawinga ino le whaapalopalo, e pio na mo mia, o na telenoina, ma whaama oti. O te ena le ministar so i fuamalolo ina ni sila Simeon Brown, ia whautuanga mai sui ofisa e tu i laro le mātu tu e whaia puai siator kane son manava po le bowel cancer. I le lima sumane valu tau sanga mo tanga talau tele, ai lima sepuluh ono tau sanga mo tanga maori ma le Pacifica. E pe ona whaelo ain tustu singa sa whaamatuina ile nā mai aso. E rusa ai mamalo anga sa whaata atiena. O le tūma i lalo le mātua e whaia fuai siaki. O le avao ia ile le lorifo ma le se lausu tasi toi fua mo tanga maori ma le Pacifica e whano. Ma i lea kānesta i le isi lua suli ma tau sanga. E na watala noina le jodi sila le vaso mo bae sa polo mi se Brown. E whaalau tele ina whautuanga ma le matanga rue ngana soi fu mana lina e winga. I lana whola sanga i le whaia siaki le mātua e limas fufalu. Mo tangata i tuna si uma e peona ia whaia nei. O le swinga, o le a whola si e steimi o munmuri mai le tau sanga de eima whaalau tele ata siaki e whaia mai le ono spulu i le fitsfu tau sanga o le mātua. O le a wholwharanga Brown olo no winga. O le a solo iai fuafuanga sa whola si e whainga malo talu ai nea leipa. I le whaia leo siaki mo tanga maori ma le Pacifica e peona whaingo fia na la matia i le a fia i le ngasi i le televau o le mātua i le limas futo sanga. Abitai, ua whaanganga i le malo i whatupenga i siti ane numero tangata e awa i le poroklame. Se ngai o inga sa whaari a Brown o le a whasawa i sui fua. O le minsta mua ato sui fua marolo ina Dr. Shane Retty. Ta ia tapa ina ofisa moni e wala e tue whaanganga i le tos 1 miliona ta lau tala whaara tawa tupe. Mo le isi whatau sanga. Mo le tūma i laro le mātua o tangata maori ma le Pacifica e whaia fua i siaki. Mo ia ta uai o le tilo i lea le malo e whaatino lana polomisi o le loa whema le futolo. I le whaatutusa ma Australia i le mātua i le teimi e limas futau sanga e whaia i siaki. A e le i vastai o na e tau averto finga minista e porkoloro e Brown. I le vaso mawai. I le la sanga mua le anga i atu le tūle i lalo le mātua i le limas ma le futau sanga e au fia umai i tangata. O le tama talamo o whaamao ni le moni o morianga le whasio tangata pai valea, ai whasta o loto pole e koitat, mai le morianga o rona whasio tangata whaamoe moina, o NRA ta Anna McLaren, i te nidin, e se furu hono tau sanga umawai.
le so sa polo se ai fai unga fa tono fa mastonga i le fa mastonga maulunga I tanidin i le mai ayo aso lua o faia I ai le lato I longa ina ua mai ale vai aso ato a vai aso lua o le fa mastonga o le ata matala vo es puto tau sanga I le taimi sa ia faia I le fa vlave e be ona tau fia mo te minele fa I lo na ngoa ta ia fa si o tia ta ana McLaren I le taimi se fe upo inga le no fanga map I longa mo pasi lea I longa ratono le taulanga o te nidin ia me o le tau sanga mo vai e fa o ngai se sa pedu o fai joina le partia le act I le soata I ta le partia Maori ale te partia Maori a ra wiri waiti e tu sai malan te singa I lunga o wala so te ingala o tele le sa ia whaari ai o lana wao umi wa matua I moa whaari le papa yoa a ware whainga le nae pe ona ia whaia ia David Seymour o le tō lua Waikiki sa ia whaaso ina le te singa ia pia I mare ato Waikiki o ia moa ina lana wao I le moa sele loi mo ia whaari ai sa whailo na tō lua e whaatino le moa ina le mukia o peilewa o na whaia ia Seymour o stitu singa o whaito ina ai ele act ina wa mato na ngalua ia Yesta Warren mo te palabra tonga sa to soni te mai ki mai ngai mo misto zane ta nga failo mo le mata faio mo le faio tongi o fainga wenga be tai sa vave no ia te wa ve ia ni so mata faio fa pop ta ma fa na sa fia vai nga tau tupe ale tero opu a fina ki pori rua trust a pe ma tau tuo te nga tupe I lunga o walo so te ngala tele e yumi ai ona ia fa vai na loni li city fai pepelo mo tupe tongi Mori tau tua, mai ua nea I lona ngau I orsidia mare tasir miliona tala. O se iso le vaenga tupe sa I whaalu, I talo nga whai tupe. O le maa while o whasu tas nei tau sanga ue tau tino le moni o le mau o tupe tau whaavalea. Te tau tino nga sa whaate I ona ia whaia. E toi se furu asu tula I lumor whaamistonga whai tu malo I Wellingtone. Whaari e le ofiso ngau inga mātu ia poli Series of Fraud Office. E beona whaato aia nei morianga. O le soli tula fono Warren, ta tupu mai le siria mai lua tau sanga o ngalue ai le vai ngau tupe al whala tonga. Talo mai le taimi o le whala tonga e whaata mo ina le fiste fulo tau tua mo le ola moria. So I pua maroroina ma o onga mo tangata lau tero pori rua e siria mai le miliona tala o lusi ai I lea ngau inga. E talonga ua whae lore lango ale sampini mo le rangi panga mafa Tyson Fury mo lana uoma mai lupe sori ai la Joseph Parker. E fuswai Alexander Usyk I champino no rangi ale WBO. O le vas tolu ai sa whae ngoa I le whaarapu tonga whae plenga ale rangi ale WBO I a Parker. O le tangata e whaatula whanoina o nalu ina le champino o lo awhia I pusi. O lo umia Usyk o Ukraine. Ma whaatonu nai Usyk e fusu I a Parker mo le puipi o le champini. E peona manu malo le fusu o le champino le interim WBO I a February. E tolu spruasto o tu I a Usyk manan pulenga. E foi ai feuta na inga marpule ngā Paka. O Paka sa tu e fusi a Daniel Tipoa de champino le IBF. Ai te ua mai wha fose. Ai toi luasa le pusuanga. Ma toi na natio na awina ne ia Martin Pakole o Congo. Le sa manu malo e Paka tu yoti le tamansanga e lua. Ai murmuri ane ari ai e mana ai e Tipoa e fusi a Usyk. Mo le tau wha ia umo champino lo langil pang moafa. E peo na muso e tue wha ta otu se la pusuanga ma Paka. Na tusia e Fury lungo la no pengo tu se inga na Instagram. Wa tar fenga yele avela no ya Paka e puswai le shopping. Ai o tu langa wa ta pa I se puswanga. A Usyk ma Paka. Wa failo ai lo na pule ni silnei David Higgins. E le imsala to lo peo pele ai te puswanga. Ai fari ali televisio ta longa Sky Sport. Ta tala no ya Paka pe ona fia pusu champini. Ma wa sauni pusu so seisi ai po felava. Malana siri au tūle nā, o le fusi champino no langi o Paka. Ta mua vea ma champino no langi le vaenga le WBO le ai le lua fesi purono, e o le lua fesi fun maripalu. A o le temene mo le putia, o le toi whamamula te pua mai le la pusoanga ma Paka, o lusela na iwa miliona tala. Pe a fuatu le na tupe sa tu e maua mai le pusoanga. Ma vaenga tupe sa whama e mauma whaalu, i le umio le tolo o pinga, o ana sao ninga. Ai o ila mo tali e fia pula ngā episode ai lau ni Joseph Parker I whatununga le WBO mo Alexander Usyk e fusu I a Parker mo pui pio champini. Ai o tāpena pena foi mo nisto taunu unga e whaono taunu iai. E au fia ma se fusu anga ma Justice Huni o Australia. Pe a whai unga Usyk e whaava noa fusi ai pore a veste mai ia.
Se ala sanga fa ono tu mai pe a fai mana o usi. E fusu pe ya Daniel Dubois malai tele le Wembley en Elani. Wa foringa mai e tele tu ala vai nga tu pe moai. Te awala pe na anya nei e fa ono fa ya usi. A fai ai mo ria fe tu nga usi ma Dubois. E fa ono ya ila va no e fa ya paka no step u to no mai ma fusu ai ma Dubois. I Wembley. E some pina le IPF. Leo umia Dubois. A faria David Higgins al televisor in Sila. Ele oio se tenga te falo telena fai pelenga ai o kuswanga. O vai nga tupe pito silia tu fato sina. A wa se fusuanga va osik ma te pa. Morita fa ia umo champini e tala fenga yai. A wa le a tele tuai ni ala vai nga tupe moai. Vuni e se fuluruan fusuang pa professor uno mas fai ina. Mai le fusuava e se tenga te pe opaka ma a fai fa mamule osik de champini. Wali putiai o ia se awala pa ingo pia mo paka e toi aveai, ma reisi sampini o le rorangi. Tā toi titi lava manu malo e lau laka pia le mana Pasifika, le la quarter final ma Crusaders da masanga o laka pia lalo luas futu sanga le malala te leani pak, e taupo i le aso toa nai. Ao tau fia le Crusaders, i alana manu malo luspu i valufru lua, ai o lau telavo Pasifika sa la tu fai loro la tu loto tele ai toi fino mai. Fa awale la tu fa mo nga se yo lava ina waili fa in muli sa ya lava la tu wa no mar malo ya tu fa minute a fa awale la tu ta alos fa mo se koi au ta for po pita a lusel mo na Pasifika televo ir polo la televo mo na Pasifika lo fa ya o ngai le tamata alu mo le Melbourne Storm mani no merse pulu mo le man Samoa se salvea o le pulu fa to sinal au ya given tenio na ya faria o le au televo o fili iai tama lele tele. O le asua ina nele tamo sanga lika le NRL Australia le tama taaro le awale mangi si equals ma le suyo le to Samoa, Gordon, Chen, Kum, Tong. E se ata video sa fasalo la wina ilunga o wala so tenga lau telo lo faari ia Tong. O ia wina le ofus tanga tapua ilunga le malai. Ile teimo le taalonga equals ma le Warriors and Seiuli le Port Australia o Kilani. O se isi o tanga tapua isa fa u la bea. Di botiai o lo ilo NRL ia le atam o fai ne ia le la tu swenga ta fai ina Eagles i le Warriors tos buono il se fu mo ma mai tonga walo ia ne ona tuli ma tu China ia le no fanga mo talo nga o le multiple national sport complex ina golofa o le nga nga tele si ma le 2.5 miliona tala Amerika ta fatu pe ina China e au fiel malai du ton o le fale mo talo nga o ma lunga tonga te malai la kapi mo talonga fa va malo malai mo talonga de polo Tennessee male no fanga au ya talona na yaso ya i per to fi mali e tuma male on sai manuia leso